أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dushimire Allah subhanahu wa ta'ala udushoboje guhurira hano muri iri somo, tukaba tugiye kuganira kuri Qur'ani ntagatifu. Tukaba turi buganire uyu munsi kuri surati Quraish. Surati Quraish turaza kwisangamo ubumenyi bwinshi, turayisangamo amasomo menshi. Iyi sura ivugwamo ibintu bibiri: ivugwamo umutekano, ikavugwamo n'inzara. Turaza kwihakanya tubiganireho, turebe impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yabigarutseho. Nanone iyi sura ikaganira ku Bakuraish ndetse no ku nema z'Abakuraish. Turaza kureba inema Allah subhanahu wa ta'ala abwira Abakuraishi bari bafite mbere y'Ubuislamu no mu gihe cy'Ubuislamu izarizo. Nibutsa ko isomo rya tafsir turikurikira buri wa gatandatu nyuma ya salatul maghribi, iyo Allah subhanahu wa ta'ala yabidushoboje. Ubushize tukaba twaraganiriye kuri aya za nyuma cyangwa se twarasoje suratul Ma'un, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. murabyibuka muri suratul Ma'un, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Iyo sura twayiganiriyeho mu masomo abiri. Ubushize twibanda cyane ku iswala nibirebana n'iswala, dushingiye kuri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri iyo surati fawailun lil musallin, ibihano bikomeye biri ku basari. Twabonye igisobanuro cy'abasari icyari cyo: n'abakoraga iswala neza nyuma bakadohoka bakazireka, n'abakora iswala bazikerereje ku bihe byazo, n'abakora iswala batitaye ku byangombwa byazo. Agasari atatawaje agatawaza mu buryo butuzuye, akoga ijanaba mu buryo butari bwo, agasiga umutwe, agakaraba ibirenge nabi. Ibyo byose twabibonye mu kutubahiriza iswala. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyo suratul Ma'un akaba yaravuze ko ibivugwamo nubwo byaba biranga abantu bita Abayisilamu, ariko mu by'ukuri batemera umunsi umeruka kandi batanawuha agaciro ufite. Mu isomo ry'uyu munsi tujya kuganira kuri suratu Quraish. Iyi sura yitiriwe Abakuraish. Abakuraish akaba ari ubwoko bukomeye mu moko yari atuye i Maka. Ubu bwoko akaba ari nabwo bwoko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ikomokamo. Ubu bwari ubwoko bwahariya Maka kuri Al-Kaaba, bukikije Al-Kaaba. Nibwo bwoko bwari bufite inshingano zo kwita kuri Al-Kaaba. Turaza kubibona, ni nabwo bwoko bufite imfunguzo za Al-Kaaba, ni nabwo bwoko bwarindaga Al-Kaaba, ni nabwo bwoko igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kirimo. Ibi rero byatumye buba ubwoko bwamenyekanye cyane mbere y'idini ya Islamu. Hanyuma ubu bwoko ariko Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura aza kuza kubugaya. Abugaya iki? Abugaya kuba inema Allah subhanahu wa ta'ala yabuhaye zirimo kuba iriya Al-Kaaba aribwo bwoko buyituriye, aribwo bwoko buyitaho, aribwo bwoko bwita kubayigana. Ariko igihe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ikomoka muri ubwo bwoko yahabwaga ubutumwa, ubwo bwoko bukaba ubwa mbere mu kuyirwanya, ubwo bwoko bukanga kuyemera. Ubwo bwoko nanone Allah subhanahu wa ta'ala bunenga kuba iriya Al-Kaaba Allah yarashize hariya Al-Kaaba. Al-Kaaba ikaba umugisha kuri buriya bwoko. Hanyuma aho kugira ngo bashimire nyirayo ari wende Allah subhanahu wa ta'ala, bamukuze bamuramye, bagasenga ibigirwamana, bakazana ibigirwamana bakabizengurutsa hehe? Hariya kuri Al-Kaaba. Iyi sura rero surati Quraish yamanukiye i Maka, birumvikana kuko inanaganira no ku banyemaka. Hanyuma bimwe mu byiza by'iyi sura tubisanga muri hadith yakiriwe n'umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ariwe Hani. Uyu Hani yari umukobwa wa Abu Talib. Urumva yarafite icyapfana n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aratubwira ati Hani aratubwira ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti faddala Allahu Quraisha, Allah yahaye Abakuraish b'Imaka
sab'a khilal, ibintu birindwi atigezaha andi moko. Ubu bwoko Allah afite impamvu agiye kubuvuga muri Qur'an. Allah afite impamvu ubu bwoko agiye kubuvuga muri iyi sura, ikaba ari n'isura yitiriwe ubu bwoko, ariyo surati Quraysh, li ilafi Quraysh. Aba Quraysh ni bantu ki? Intumwa y'Imana iti muri hadithi yakiriwe na Umuhani, Allah yahaye aba Quraysh inema zirindwi, ibyiza birindwi andi moko atarafite. Intumwa y'Imana icyambere iravuga iti anni minhum wa anna an-nubuwata fihim. Icyambere mu nema Allah yahaye aba Quraysh ni ukuba intumwa ya nyuma Allah yohereje hano ku isi, intumwa ya nyuma izakomeza umurongo wa tawhidi mu mateka y'isi kugeza ku munsi w'imperuka, ituruka muri ubu bwoko bw'Abakuraysh. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ikomeza ivuga icya kabiri mu byiza by'Abakuraysh, iravuga iti wal hijabata wasiqayata fihim, kwita kuri al-Kaaba. Al-hijaba mu rindi jambo bayita asidana, ni khidmatul Kaaba, kwita kuri al-Kaaba, wasiqaya no kwakira abahaji. Umuco na n'ubu ngubu ukiri Maka, abakoze hija Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze twese gukora hija. Allahumma amin. Allah duhe niya, Allah duhe ubushobozi, Allah duhe kugira umugambi wo gukora umutambagiro mutagatifu. Mu nema Abakuraysh bafite harimo kwakira abahaji no kwita kuri iriya al-Kaaba, no kuba aribo bafite imfunguzo za al-Kaaba. Hanyuma ikindi cya gatatu, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti wa anna Allah nasarahum ala al-fil, Allah subhanahu wa ta'ala yarabarinze ubwo baterwaga mu gitero cyitwa ngwiki, igitero cy'inzovu. Tuzakibona mu isura izakurikiriye. Murakiza igitero cy'inzovu mu isura Allah yise alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ese wabonye ibyo Allah yakoreye ashabul fil, abateye al-Kaaba bitwaje inzovu, igitero cy'inzovu. Tuzakibona icyo gitero mu isomo ry'ubutaha, tubone impamvu zacyo uko cyagenze, nuko Allah yarinze al-Kaaba mu gitangaza kidasanzwe cyabayeho mu mwaka intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yavutsemo, witwa ngwiki amul fil, umwaka w'inzovu. Allah subhanahu wa ta'ala arinda Abakuraysh, bari batewe n'igitero gikomeye cyane cy'inzovu, ariko Allah arabarinda. Tuzabibona mu isomo ryacu ry'ubutaha. Hanyuma tukiraha kuri iyi mpamvu ya Allah kurinda Abakuraysh igitero cy'inzovu, urebe iyi sura yitiriwe inzovu ibanziriza surati Quraysh. Bamwe mu basesenguzi ba Qur'ani bahise bavuga ngo impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yarinze al-Kaaba ikarinda Abakuraysh ubwo bari batewe n'igitero cy'inzovu, igisubizo ni ikihe? Li ilafi Quraysh. Nukubera iyi sura li ilafi Quraysh, kubera agaciro Abakuraysh bari bafite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muzindi nema Abakuraysh bafite muri hadith wa annahum abadu Allah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghayruhum. Abakuraysh bamaze imyaka 10 basenga Allah subhanahu wa ta'ala kwisi, abandi bantu bose barataye idini, barataye imana, barataye Allah, batazi Allah, basenga ibigirwamana barayobye. Ariko Abakuraysh bagisenga Allah subhanahu wa ta'ala igihe cy'imyaka 10, bigaragara ko nyuma y'imyaka 10 wenda nyuma nabo baba baradohotse, ariko icyo kiranditse ko bamaze imyaka 10 kwisi aribo bonyine basenga Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana iti wa anna Allah anzala fihim suratan min al-Qur'an. Hanyuma mu bindi byiza by'aba bantu harimo kuba Allah yarabageneye isura muri Qur'an kanayibitirira. Intumwa y'Imana irayisoma igira iti li ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
iyi sura rero mucamake Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati li ilafi quraish, kubera uburyo Allah yahaye agaciro abakuraish. Mbega iyi lam ni lam ataajub, ni lam yo gutangara. Mbega uburyo Allah yahaye agaciro abakuraish. Ilafihim rihlat ash-shita, Allah abaha agaciro, abashiriraho ingendo ebyiri bakoraga, urugendo rwo mwitumba n'urugendo rwo muki. Izi ngendo zari ingendo zinjiriza abakuraishi amafaranga menshi, kandi zari ingendo bakora kubera ubucuruzi. Barakira, baragenda baratunganirwa. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati impamvu ni yihe? Impamvu ni ukubera al-Kaaba. Uzarebe bavandimwe b'Abayisilamu, inzu za Allah subhanahu wa ta'ala zigira hikma. Iyo urebye kano gace dutuyemo, mu by'ukuri impamvu ikomeye ya kano gace turimo none ahangaha ni ingoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siko bimeze? Abakuru barabizi. Iyo urebye ino santere ya hano hirya, uriya musigiti wubatswe kera kiriya gihe, Abayisilamu bakahagera bagasari bagasiba. Na n'ubu urabona ko downtown ino yahereye ikura. Nukuri al-Kaaba niko byagenze. Allah subhanahu wa ta'ala amaze gushyira hariya al-Kaaba, kariya gace kari kagize ubuzima. Abahaji baturukaga kure bakaza, bakeneye amacumbi, bakeneye kurya, bakeneye amafaranga yo gukoresha, bakaza bikoreye ibintu bakahava bikoreye ibindi. Abakuraishi baragenda barakira bakijijwe n'iki? Na al-Kaaba, mpaka ku munota none ahangaha. Barabyirutse, baravutse babisanga kuriya. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga aho bitangirira. Na mbere yo kuza kunumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah ati li ilafi quraish, bafite ingendo z'ubucuruzi bakora. Hanyuma izo ngendo z'ubucuruzi bakora zikabinjiriza ibyiza byinshi. Abantu bakabagana, bakaza bitwaje amafaranga n'ibicuruzwa. Aba bantu bariho ubuzima bwiza kubera al-Kaaba. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati aba izi nema bazakiriye bate? Baragiye bazana ibigirwamana. Bamaze kuzana ibigirwamana babishyira kuri ya nzu yande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni nkaho yababwiye muri surati, kuki mutigeze mumenya nyiri iyo nzu ngo mumuhe agaciro akwiye? Inema zose mufite zituruka kuri iyi nzu. Tubisanga muri aya y'iyi sura, falyabudu rabb hadha albayt. Al-Kaaba ibakijije bajye basenga nyirayo, ari wende Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo gisobanuro cy'iyi sura. Allah subhanahu wa ta'ala alladhi at'amahum min ju', Allah yabarinze inzara, abaha ubukungu kubera al-Kaaba. Kanya narindi mo mbivuga, niyo yaba ari umra, visa ya umra nona isohoka byibuze umaze gushyira mu isanduku ya leta hariya amafaranga arenga 300,000 y'amanyarwanda. Ikintu gitoya, miliyoni 30 zikora umra ku mwaka, ukubye n'amadolari 300 visa gusa zonyine. Allahu akbar, ni inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Abayisilamu, ibyo biradushimishije ku gihugu nka kiriya cya Kisilamu gifite inema nk'iyi. Ariko ibi mbivuze kugira ngo tuzirikane inkomoko y'iyi nema. Allah subhanahu wa ta'ala abantu bambere bafite inema bari bayifite, bayakiriye, bayivukiramo, barayisanga. Na mbere y'Abayisilamu ni bande? N'abakuraishi kubera al-Kaaba. Ariko Allah akavuga ati kuki mwagiye gusenga mukazana ibigirwamana, akaba ari byo mushyira kuri iyi nzu, akaba ari byo musenga, mukirengagiza nyiri iyi nzu wayishizaha. Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi, inzu ya mbere yashyiriweho abantu ku isi kugira ngo basenge Allah, bamugaragire. Lalladhi bi Bakkata mubaraka, niriya nzu mureba mu kibaya cya Makka, wa hudan lil alamin, n'umuyoboro ku batuye isi bose. Allah subhanahu wa ta'ala tirero abakoresheje murimo gukora sibyo. Kuba ubukungu mufite n'ubuzima bwiza mufite mubikeshiye al-Kaaba, mukaba musenga ibigirwamana kuri al-Kaaba, sibyo. Falyabudu rabb hadha albayt, abakoresha ni bamenye ubwenge, basenge Allah subhanahu wa ta'ala, bagaragire Allah nyiri inzu, alladhi at'amahum min ju', wabaha amafunguro akabaha amafaranga. Abantu barabagana baje gukora tawaf, baje gukora hija kuri al-Kaaba. Wa amanahum min khawf,
ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akabaha n'inema y'umutekano, inema y'umutekano kuri Al-Kaaba. Abo turi kumwe, abakurikirira isomo mu buryo buhoraho ndetse n'abarikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo mwibuka ibyo twavuze tuganira ku ihe sura idha jaa nasrullahi wal fath. Mwibuka ibyo twavuze ku mutekano wa Al-Kaaba n'uburyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti hatazagira abantu bazaza nyuma bagateza intambara kuri Al-Kaaba barangiza bakavuga ngo n'intumwa y'Imana yaraharwaniye. Oya, Allah yari yaziruye iyi operation ya gisirikare yo gufata umujyi wa Makka isaha imwe gusa. Nyuma y'iyo saha iyi Makka Allah yongera arayiziririza kugeza ku munsi w'imperuka. Nta muntu wemerewe kurwanira ahangaha. Urumva, iyi ni inema ya Al-Kaaba. Abakoresha baragenda biberaho mu nema, biberaho mu mutekano, amoko abakikije atemana. I Madina abantu birirwa batemana, hari ubwoko bwa Aus n'ubwoko bwa Khazraj. Ni Makka mu migi ikikije Al-Kaaba ya kure ya Makka nayo abarabu birirwaga barwana muri icyo gihe. Ariko nta muntu n'umwe washoboraga kujya kuri Al-Kaaba ajyanywe n'intambara cyangwa se yitwaje intwaro. Cyaraziraga kuva kera. Allah subhanahu wa ta'ala niko yabyubatse. Allah niwe wabikoze, arababwira ati do Allah yabahaye inema y'umutekano, abaha n'ubukungu kubera Al-Kaaba. Nimusenge Allah nyiri Al-Kaaba, musigasira, murinda, mubona ko mukesha ibyo mufite byose, ariko mu by'ukuri ahubwo mukwiriye kugaragira ninde? Ni nyirayo, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma rero Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura aravuga ati ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. Abakuraishi bari bafite ingendo z'ubucuruzi bakoraga fi shita'i ila al-Yaman. Mu gihe cy'iki bajyaga mu gihugu cya Yemen, mu gihe cy'izuba bajyaga muri Yemen, bakajya mu bucuruzi muri Yemen. Bagendaga bafite ibyo batwaye, bakazavayo bafite ibyo bikoreye, amavuta, imyunyu, amasukari. Wa fi sayf, mu gihe cy'imvura bakajya muri Syria ariyo Sham, bakajyayo mu ngendo z'ubucuruzi zabinjirizaga ibyiza byinshi. Thumma yarji'una ila baladihim aminina fi asfarihim. Allah akabarinda mu nzira, ibyo bajyanye byose bakabigarukana amahoro. Impamvu ni iyihe? Kuki Allah yababwiye ati ingendo zose mukora, mukajya muri Yemen mu gihe cy'izuba, mukajya muri Syria ariyo Sham mu gihe cy'imvura, izi ngendo zose muzigendamo muri safe, mutekanye. Impamvu ni iyihe? Bari ubwoko buzwi, ntabwo ushobora kubagirira nabo bakureisha kandi uzi ko ejo uzajya Maka kuri Al-Kaaba. Mwabyumvishije? Ibyo bigatuma naho bari hose baba bari safe, baba batekanye. Allah subhanahu wa ta'ala izo ni credit akazibara, akavuga ati naho muba muri hanze ya Maka abantu baguma kububaha no kubatinya kubera iyi Al-Kaaba. Ariko mwarabyishe, mwagiye gusenga, musenga Imana ibigirwamana, musenga ibigirwamana mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala wabahaye iyi nema ya Al-Kaaba. Impamvu rero abantu babubahaga cyane abakureishi muri Yemen ndetse no muri za Syria ho hose, likaunihim sukanu haramullahi, nuko babaga bazi ko ari abaturage baturiye ingoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman arafahum, wabamenyaga wese akavuga ati aya mafarasi muri kubona, musafara murimo kureba, ni abakureishi b'Imaka. Yarabubahaga, nta muntu wakinishaga ku mutekano wabo. Hanyuma hari n'abantu ngo bashakaga gukora nk'ingendo z'ubucuruzi, bagategereza abakureishi igihe bazazira, bakavuga bati bana nimushaka kujya muri Yemen mutegereze mu kwezi kwa 7 abakureishi bazaba baraha, bari bwo muzajyayo kuko nibwo muzaba mutekanye. Urumva inama abo bantu bari bafite. Uwari we wese mu moko mu bantu bo mu mayira yashaka kujya muri Syria akavuga ati abana nge nzategereza abakureishi nzajyane nabo, kuko bari abantu mu by'ukuri bubahwa n'andi moko. Allah subhanahu wa ta'ala ati rero mubikesha iyi Al-Kaaba, ngaho ni musenge kandi mugaragire nde? Nyirayo ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nkibi yabivuze muri suratul Ankabut aya 67, yaravuze ati awalam yarau, aba bakureishi b'Imaka babahakanye
banze kwemera Allah, banze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumwemera abakureshi Allah bifata nkaho bo bakabaye babikora mbere y'abandi, kubera ko inema bari barimo zarabagaragariraga kandi nyirazarinde Allah subhanahu wa ta'ala. Cyane cyane inema ya al-Kaaba ni inema y'ubukungu, kuko Allah yabarinze inzara, ni inema y'umutekano kubera izina rya al-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Ankabut aya 67 arababwira ati awalam yaraw anna ja'alna haraman amina, ese ntabwo bigeze babona uburyo twubatse al-Kaaba ifite umutekano, twubatse al-Kaaba ifite umutekano. Wayutakhaffafu an-nasu min hawlihim, abaturage bo mu biturage bindi bikikije Makka, abaturage babyo baragowe. Iyi ni aya Qur'an. Buri joro haba hashimuswa umuntu, buri joro haba hishwa umuntu, buri gihe amoko runaka barimo gutemana. Iyi ni aya Qur'an. Ariko abakureshi bo Allah subhanahu wa ta'ala ati ese ntibigeze babona uburyo twagize iriya al-Kaaba ahantu hatekanye, n'abakureshi bakabyungukiramo mu bucuruzi bwabo ndetse n'ibyo bakora byose. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati li ilafi Quraysh, impamvu nuko abakureshi mu by'ukuri ni inema Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye yo guturira al-Kaaba. Hanyuma rero Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati falyabudu rabb hadha al-bayt. Iri jambo ibada turarisesengura tukanarisobanura igihe cyose iyo turimo gusesengura Qur'an. Falyabudu, iyi fa Allah subhanahu wa ta'ala ari kubwira abakureshi ati kubera izinema Allah yabahaye eshatu zivugwa muri iyi sura: inema ya al-Kaaba, inema y'ingendo zitekanye, ni inema yo kubarinda, ni inema y'umutekano. Inema ya al-Kaaba, inema y'ubukungu buturutse ku ngendo bakoraga zitekanye, ni inema y'umutekano wa al-Kaaba muri rusange. Allah subhanahu wa ta'ala ati rero bikwiriye gushimirwa inde Allah subhanahu wa ta'ala. Bazashimira gute abakureshi? Falyabudu, bazakore ibada, bazakore ibada. Nawe ufite inema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, hari nizo utekereza, hari nizo utazi, hari nizo utitaho kureba ngo umenye ko ari inema Allah yaguhaye. Hari jambo bita muri rurimi rw'icyongereza to take something as granted, ikintu ukagifata ukavuga uti iki impamvu ngifite ndagikwiye. Allahu akbar. Ku nema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye ukiyakira, ukaba wumva ko icyo kintu gifite as granted kubera ko gikwiriye. Ntumenye ko hari abandi icyo kintu bakifuza nabo bumva ko bagikwiye, ariko Allah ntiyigeze akibaha. Niba ufite iyo nema, noneho Allah ati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inema se wazibara. Wowe urataha bagera mu rugo ugasanga abana barimo barakina muri saro, barimo barakina, barimo bararwanira telekomande, basi ukaba wumva biraho gusa, ukavuga uti impamvu mfite abana no kubera ko nashatse. Kweli ntihari abantu bashatse imyaka igashira akajya kwa muganga bakamubwira bati waruzi n'ikindi, nushaka uzashaka ibiti n'amabuye ntuzabyara. Mubazi Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an niko avuga. Nje nguhaye urugero ruto rwo gutaha wagera wawe wasanga abana bari gukinira muri saro, ukabifata nk'ibintu biraho, ukavuga utaba mbafite kubera ko nashatse. Ntumenye ko hari inema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, kugira ngo umenye ko urubyara ari inema ikomeye ufite, utitaho, utabona, udashimira Allah. Allah ati yahabu liman yasha'u inatha. Allah yakoresheje ijambo hiba. Hiba ni kado, ni ugutanga, ni impano. Yahab, Allah agabira, aha impano uwashatse inatha yo kubyara abakobwa gusa. We warangiza ukirukana umugore ngo abyara abakobwa gusa, ukamukorera zulma kubera kutamenya idini ngo abyara abakobwa gusa. Twe mpamvu ibi tubyiga no kugira ngo dusobanukirwe, tugire ubwenge bw'idini yacu, tugire ubwenge bwa Qur'an, tugire icyerekezo Allah ashaka, dutandukanye n'abantu batazi Imana. Allah ati yahabu, aha impano uwashatse yo kubyara abakobwa gusa. Kweli umugore akarara ku nkeke ngo abyara abakobwa gusa kubera ko utigeze usoma Qur'an ngo umenye iyo aya.
wayahabu liman yasha'u inatha, Allah subhanahu wa ta'ala agaha impano uwashatse yo kubyara abahungu gusa, paka umuntu akajya kuraguza garashaka umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Allah ati aw yuzawijuhum dhukranan wa inatha, yashaka Allah akabavanga agaha abashatse kubyara abahungu n'abakobwa, abahungu bakangana n'abakobwa, abahungu bakaba benshi abakobwa bakaba bake, abakobwa bakaba benshi abahungu bakaba bake, Allah akabivangira abashatse. Allah arangije akavuga ati wayaj'alu man yasha'u aqima, n'uwashatse akamwimura byabo. Inama dufite ni nyinshi. Allah tabakureshi, Allah yarabahaye inama mutigeze mubona. Mwe muva imaka mukajya gucuruza mukaza mufite amafaranga, mwagera kuri Al-Kaaba mugasenga ibigirwamana, ibyo bintu mubikura he ko bizabagaruka? Aya turaza kuyibona. Natwe rero dufite inema abavandimwe b'Islam, turazifite inema nyinshi, inema nyinshi. Abantu bazi ko inema gusa ari amafaranga muvandimwe mu Islam, ariko inema ntabwo ari amafaranga gusa. Ni'matani, inema ebyiri. Iyo ni hadith. Ni'matani, inema ebyiri. Abantu barazifite ariko barasinziriye ntibazizi. Asiha, inema y'ubuzima. Wal faragh, ni inema y'igihe. Hano ku isi dufite igihe, turacyafite igihe. Nonaha uko turahareka mvuge nti uko turaha twahuriye aha turi mu bo Allah subhanahu wa ta'ala agihaye inema y'igihe. Hari urimo gusiganwa n'amasaha y'urupfu muri bomboni. Hari abo Allah subhanahu wa ta'ala, hari abari gusiganwa n'ibintu bitandukanye, ariko Allah subhanahu wa ta'ala twe aracyaduhaye inema y'igihe. Inema rero ni nyinshi. Allah izo nema abazifite nk'abakureshi bari bazifite batazizi, natwe hari zo dufite tutazi. Kuwashoboye kubona inema za Allah subhanahu wa ta'ala ukazizirikana no kubukiri muzima nonaha, Allah ati falyabudu, abakureshi ni bakore ibada. Noneho ibada ahantu dusobanukirwa nabi muri Islamu nuko tuzi ko ibada iyo babwiye umuntu, iyo umuntu akubwiye ngo maze iminsi muri ibada, iyo umuntu akubwiye ngo ngiye gukora ibada, uba wumva agiye gukora iki? Uba wumva agiye gukora iki? Iyo umuntu akubwiye ngo ngiye muri ino minsi maze iminsi ndi kuri ibada, mbese ibada nayo ubwayo ntituyizi. Ibada kalima at-tayyiba, ijambo ryiza wabwira umuntu, kubyuka ugatorera salamu umuturanyi, gusuhuza umuturanyi, kuba ibada saniki ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni ikintu cyose Allah akunda akanakishimira. Kumwenyurira mugenzi wawe, gusetsa abantu mu buryo bwiza butuma bishima bakaruhuka, nta bintu by'amakabya nk'ubu babwiye cyangwa se ngo unanabeshe, ariko mbese tabasumuka, kumwenyurira abantu no gutuma abantu bamwenyura, guha abantu inkuru nziza, bya bindi byose twe tuba tubona ko ari ibintu bito bito. Imatatul adha ani tariq, kuburi mu nzira ukabona ishami ry'igiti abantu bagenda babererekera mu buryo bubagoye, ukagenda ukazana umuhoro ukaritema kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ngiyo ni ibada bavandimwe b'Islam. Hanyuma rero Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati falyabudu rabb hadha albayt, abakureishi bazagaragire Allah subhanahu wa ta'ala, bakore ibyo Allah ashaka akanabyishimira, min al-aqwali, mu mvugo, wal a'mali, n'ibikorwa, al-zahira, ibigaragara, wal batina, n'ibyihishe. Alladhi at'amahum min ju', Allah subhanahu wa ta'ala wabarinze inzara akabaha amafunguro, wa amanahum min khawf, kandi akabaha n'umutekano, akabarinda intambara. Muri surati Naml aya 91 Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati innama umirtu, mu byukuri nategetswe. Uwo ninde? Ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati innama umirtu, nategetswe an a'buda, kugaragira, gukora ibada, rabb hadhihi albalda, nategetswe gusenga no kugaragira Allah nyiri kino kibaya, nyiri kino gihugu. Albalda ni igihugu. Igihugu kihe? Igihugu cya Makka, igihugu cya Hijaz, igihugu cya Saudi Arabia none ahangaha.
alladhi harramaha, ariko almuradu bilbalda n'umujyi wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala yarawuziririje kubamo intambara, bintu bihungabanya umutekano, kumena amaraso. Walahu kullu shay, kandi Allah subhanahu wa ta'ala afite buri kintu. Wa umirtu an akuna min almuslimin, kandi nategetswe kuba mu bayisilamu. Uwo ninde? Ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yategetswe kwitwara mu buryo bunyuranije n'iki? N'ubwo abakuraishi. Abakuraishi batunzwe na al-Kaaba, ariko barangiza bagahakana nyirayo. Intumwa y'Imana yo iti nategetswe kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nyiri iyi al-Kaaba, nyiri iyi Makka. Allah yarayiziririje kubamo intambara, Allah yiha umutekano usesuye. Walahu kullu shay, kandi Allah subhanahu wa ta'ala afite buri kintu. Wa umirtu an akuna min almuslimin, kandi nategetswe kuba mu bayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala ati alladhi at'amahum min ju'. Allah subhanahu wa ta'ala mu byiza no mu nema yahaye abakoresha yabarinze inzara. Kuki Allah subhanahu wa ta'ala yavuze inzara? Wa amanahum min khawf, ananabarinda kugira ubwoba. Nukubera iki bavanywe bayisilamu? Inzara ndetse n'ubwoba. Allah subhanahu wa ta'ala ati abakuraishi yabahaye inema li ilafi quraish. Abakuraishi Allah subhanahu wa ta'ala yarabahaye abahinema, mbega ubuzima bwiza babayeho buturuka kuki? Ilafihim rihlata ash-shita wa sayf, bafite ingendo bakora batekanye, bakajya muri Syria ndetse bakajya no muri Yemen, ingendo z'ubucuruzi n'ibindi, bubashwe nta kindi cyabagejeje aho ni al-Kaaba. Falyabudu rabb hadha al-bayt, wa Allah wabahaye al-Kaaba bajya bamugaragira, bamukuze we wenyine nta kumubangikanya n'icyari cyo cyose, mu rwego rwo gushimira izo nema Allah yabahaye. Nizihe? Alladhi at'amahum min ju', Allah yabahaye amafunguro abarinda inzara. Wa amanahum min khawf, abarinda n'umutekano muke, abaha gutekana, abarinda ubwoba. Izi ni inema ebyiri zikomeye abakoresha bari bafite. Allah subhanahu wa ta'ala azi neza ko nta bundi bwoko mu moko ya kiriya gihe bari bafite nk'izi nema. Allah subhanahu wa ta'ala ati kubera izi nema n'agaciro kazo, falyufriduhu bil ibada, bazasenge Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, we wenyine nta kumubangikanya n'ikindi icyari cyo cyose. Allah muri Qur'an ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, icyo Allah yaremeye abantu n'amajini ni ukumugaragira. Abakuraishi rero Allah ati bazamugaragire we wenyine kubera izi nema. Wala ya'budu min dunihi sanama, ntibazasenga ibigirwamana, bari bafite ibigirwamana. Wala nidda, ntibazasenga ikindi mu mwanya wa Allah. Wala wathana, ntibazanasenga nyabingi mu mwanya wa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا من استجاب لهذا الأمر, uwo Allah subhanahu wa ta'ala abwiye ati kubera inema naguhaye garagira Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumugaragira we wenyine, warangiza ukitaba uwo muhamagaro wa Allah. Ibn Kathir aratubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala icyo gihe bigenda bite? Jama'a Allahu lahu bayna amni dunya wa amni al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala aguhisi akazaguha nijuru. Mpamvu abantu bagorwa no kubera gushaka shortcut. Allah subhanahu wa ta'ala aravuze ati wowe emera Allah, umwiringire, umukorere, isi Allah azayiguha ndetse azaguhe nijuru. Waman asahu, iyo ushatse guca shortcut aho kugira ngo ushimire Allah kubyo yaguhaye, unanamushimire kuba yarakuremye, unanamugaragire, umusenge we wenyine, warangiza imbaraga zawe ukaziha ibindi, salabahuma minhu, isi urayibura ndetse n'ijuru ukazaribura, umutekano w'isi ukawubura ndetse n'uwo ku munsi umwe ukazawubura, ndetse n'inzara ikakwica. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an surati an-Nahl yaravuze ati وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان.
Allah subhanahu wa ta'ala yatanze urugero muri Qur'ani rw'igiturage kimwe. Icyo giturage cyari kibayeho gite? Kanat amina, cyari igiturage gifite umutekano, kirangwa n'umutekano, mutma'inna, gitekanye, yatiha rizquha ragada, amakamyo yikoreye ibiribwa aza buri gitondo n'ikigoro, ibiribwa by'amoko yose, samtrera y'imbuto, sinzi indege ya karigo y'iki ya pome, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, amafunguro aza muri icyo giturage aturutse imihanda yose y'isi. No kugiye kimwe Imana sallallahu alaihi wasallam niko byari bimeze, ndetse no kubanyemaka niko byari bimeze. Ingamiya zabo zikaza zikoreye ibiribwa, zikoreye amasamake, zikoreye imyunyu, zikoreye amavuta, zikoreye imbuto, zikoreye itende, zikoreye amata, zikoreye ayumishije, zikoreye ubuki buvuye muri za Yemeni nahe byose. Allah subhanahu wa ta'ala ati fakafarat bi an'amillahi, igihe kiza kugera babona ko izo nema bazifite kubera ko bazikwiye. Mukanya nigeze kuri gukoresha iryo jambo, baza kubona ko izo nema bazifite kubera ko bazikwiye kurusha abandi, baza kubona ko izo nema bazifite kubera ko ari bo. Fakafarat bi an'amillahi, bahakana inema za Allah. Hano muri iyi aya harimo ijambo ryitwa kufru an-ni'ma. Twese tuzi kufru yo muri tawhid, nituyizira ubuhakanyi bwo guhakana nde? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibya ni kufru. Hano hari indi kufru Allah avuze muri iyi aya, surati Nahl aya 112 113, kufru an-ni'ma, guhakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gute? Mu kuzifata ukazitekinga as granted, nkaho zikwiye. Allah subhanahu wa ta'ala akaguha umugore mwiza, akavuga uti impamvu mufite nuko namukoye, nuko mukwiye. Allah subhanahu wa ta'ala akazakugerageza akamwisubiza mu nzira imwe cyangwa indi, habayeho itaraka cyangwa ikindi, n'urupfu rurashoboka. Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira ati ntiwavuga ko mukwiye se ngaho ihundi turebe. Bavandimwe b'Islam, inema zose dufite tuzidetekte, uzereke Allah subhanahu wa ta'ala, umushimire. Allah tanze urugero ku bantu babayeho bafite umutekano usesuye, Allah yarabarinze inzara, riziki ibazira amanywa nijoro, min kulli makan, iturutse imihanda yose y'isi. Fakafarat bi an'amillahi, bahakana inema za Allah, bamwereka ko bazifite kubera ko ari bo, ntibakwiye no kumusenga. Fa adhaqaha Allahu libas al-ju', Allah subhanahu wa ta'ala yabateje inzara, yabambitse umwambaro w'inzara. Noneho murebe ururimi rwa Qur'an ukuntu ari ururimi rwiza. Allah yakoresheje umwambaro, Allah yabambitse umwambaro w'inzara. Tekereza umuntu wambaye inzara, kamubona amaze nk'imyaka 5, Allah yaramwambitse inzara, kamubona hari yahagaze, Allah yaramwambitse inzara. Libas al-ju' wal khawf, n'ubwoba, bima kanu yasnahun, kubera ibyo bakoraga hano ku isi. Ibyo bakoraga ibyababaje Allah bikamurakaza niki? Nukuba Allah yarabahaye inema bakanga kuzimenya, bakanga no kumushimira kubera izo nema. Allah ati nyuma yuko kutamenya inema za Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'ahum rasulun minhum, Allah yaboherereje n'intumwa iturutse muri bo, fakadhabuhu, barayihakana, fa akhadhahum al'azab wa hum zalimun, bafatwa n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah impamvu aya ayibwira abakoresha muri iyi sura ni iki? Nukugira ngo nabo bamenye ko bari muri position y'iki giturage, nukugira ngo badakora ikosa, batibeshya, bakamera nk'abo bavugwa muri iyi sura, bagafata inema za Allah nk'aho bazikwiye gusa, ntibashimire Allah ngo bamumenye, bamugaragire, bamukuze, bamusabe imbabazi ku byo bakoze nabi, bamushimire ku byo yabahaye, abongerere. Allah yarababwiye ati namwe ibi byababaho, kuko namwe iyo ntumwe irahari. Ninde? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mwitonde. Urumva bakoresha. Hanyuma rero bavandimwe b'Islam, inema dufite ni nyinshi mu by'ukuri. Inema dufite tuba dukwiriye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinshi.
muri izi sura harimo kuvugwamo inema y'umutekano. Al-khawf n'ubwoba, umuntu akicara yumva atizeye ubuzima bwe ko bushobora gukomeza kubera impamvu imwe cyangwa indi, kubera intambara, kubera abagizi ba nabi, kubera umuntu ushobora kuba yaza wenda wicaye nko mu modoka yawe akakurasira nko mu modoka. Ibyo biriho bihungabanya umutekano ku isi, mu gihe twe Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye inema y'umutekano tukaba tuyifite. Ntituba dukwiriye kwicara ngo tuyifate as granted, dufite umutekano kubera ko tuwukwiye se kubera ko twakoze iki? Tuba dukwiriye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuri inema y'umutekano, agasigasira ababa bayigizemo uruhare barahari, ntabwo bapfuye kwizana gusa. Kubera ko izi sura n'izi aya Allah yagaragarisha abakureishi ko mu nema yabahaye harimo inema y'igifu n'inema y'umutekano. Bavandimwe b'Islamu, niki wabona nk'idini ya Islam uramutse uyize neza ugasobanukirwa neza ubutumwa bwayo? Allah subhanahu wa ta'ala navuga ku bantu yahaye izo nema, akabaha inema y'umutekano, akaryama ntacyo yikanga, akagenda mu nzira saa 8 z'ijoro ntacyo yikanga, akabaho mu nzu aryamye ziko ntawe uri bumutwikire mu nzu. Barangiza izo nema bakazifata as granted, nkaho bazikwiye, ntibashimire Allah ngo bamugaragire banazisigasire. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura atubwira ati fa adhaqahum libasal ju'. Allah subhanahu wa ta'ala yabambitse, Allah subhanahu wa ta'ala yabambitse umwambaro w'inzara, wal khawf n'ubwoba, yani mu mutekano Allah yibakuriraho. Umuntu urajya kuri banke ukagenda ukicara kuri banke ku murongo wicaye, rimwe na rimwe utekereza ko ngo ufite amafaranga wajyanye kuri banke, ufite nk'ibihumbi 300 mu mufuko, ufite nk'ibihumbi 300 mu mufuko ugiye kuri banke. Umuntu akaza yiyambariye bodaboda akakwicara iruhande, afite igikapu ukagira ngo harimo imyiko, avuye wenda kubaka cyangwa se mbese imyiko ntago ari ukuyikerensa, ibikoresho by'akazi, ukagira ngo harimo ibikoresho by'akazi, avuye mu kazi. Sheikh yajya kuri gishe miliyoni 40 zikavanwa mu gikapu zigashyiraho ngaho, nta mbundi hari, nta cyari cyo cyose gihari. Uwo muntu yagendaga mu nzira yemye. Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira muri Qur'an ati yone muri murayireba, wayimenye ukayishimira ukayisigasira, wowe warangiza ukabutekereza ko uyifite kubera ko uyikwiye. ntabayuruhira bahari. Nicyo twiga muri izi sura bavanywe b'Islam, nicyo twiga muri iyi surati Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala ati falyabudu rabb hadha albayt. Abakurayshi bagaragire Allah subhanahu wa ta'ala kubera iki? Allah subhanahu wa ta'ala yabaha umutekano winda, abaha n'umutekano usanzwe. Hanyuma inema rero twadukwiriye kuzimenya. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti waman ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Uzabagirira neza akabakorera ikintu cyiza nimuzagifate nkaho mugikwiye, fakafi'uhu, muzamwiture. Wakitura iki? Inema y'umutekano wakitura iki? Watanga iki? Wakitura iki? Sibye ko umuturage mwiza ugakomeza gukora akazi kawe neza. Ariko intumwa y'Imana iranakivuga, iravuga iti fa in lam tajidu, nimutabona icyo mwitura, fad'u lahu, mujye mumusabira. Iyi ni hadithi sahih. Fad'u lahu, mujye mumusabira hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh, kuryo mwavuga muti byuzenda Allah niyakira n'ubusabe turaba tumwituye. Iyi ni hadithi sahih. Inema y'umutekano rero ni inema ikomeye. Allah ntiyayivuze muri izi sura zose nasomye, surati Quraysh, n'izi aya na zino ngero zose twabonye, n'urugero rw'iki giturage cyakerenceje inema za Allah akazicurika. Ibi byose ntabwo Allah yabivuze kubera ko inema y'umutekano ari abayisilamu bakwiriye kubaho batayizi. Allah subhanahu wa ta'ala akomeze adufashe kandi aduhe no gukomeza kuyisigasira. Hanyuma muri hadithi yakiriwe na Asma binti Yazid, uyu musangirangendo Asma binti Yazid radiyallahu ta'ala anha aratubwirati sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti
wailu ummikum Quraysh liilafi Quraysh. Mbega igihombo, mbega igihano, mbega ibyago by'abakuraysh kubera inema babayeho za Allah subhanahu wa ta'ala, ariko bakaba batarigeze bamenya Allah subhanahu wa ta'ala ngo banamushimire. Wayhakum, intumwa y'Imana iti wayhakum ya ma'ashara Quraysh, bakuraysh mwabaye mute, ihbudu rabb hadha albayt, inama mufite zose muzikesha al-Kaaba, nimugaragire nyirayo, nimusenge nyirayo wenyine. Alladhi at'amakum min ju, yabarinze inzara, wa amanakum min khawf, abarinda n'ubwoba. Nanubu ngubu niko bimeze abageze muri Arabie Saoudite. Inaha mu Rwanda ushobora kuba hari ukagenda ukabona ko abaturage barahinga, unyura ku mirima y'imboga, unyura ku mirima y'ibishyimbo, unyura ku bisheke, ukaba ushobora kuvuga uti wenda dufite isukari kubera ko mbona abantu bahinga ibisheke. Birumvikana, ariko abakoze hija mwarabibonye. Ukicyururuka mu ndege muri Arabie Saoudite ugera gutya waterera amaso hakurya ukabona umusozi n'ibuye, umusozi munini nk'imo Kigali ari ibuye, ibuye riteretse hari yuriya mu musozi. Ushobora gutera n'akatsi ku musozi kwibuye wagatera utese. Igihugu cyose ukazakivamo utarabona umurimo w'umuceri, utarabona umurimo w'ibishyimbo, utarabona karima k'igikoni. Ibiti nabyo ni ibiti utamenya ngo ni ibiti bimeze gute, ni ibiti bitagira amababi. Maskini ya Mungu ukabona ukuntu bahangayitse, amakamyo mu gitondo araza agasukira amazi ahenze kurusha n'ibyo biti ubwabyo, ugategereza ko ibiti bizaho ibiti ugaheba. Wakinjira muri alimentation, iritiro y'amata, iritiro yuzuye amata ibihendutse kuruta agacupa k'amazi. Imigati 6 ya sandwich iri yari rimwe amafaranga 100 y'u Rwanda. Itureyi y'amagi yuzuye amagi yingi igura 5,000 n'aha amariyari 2 amafaranga 400 y'amanyarwanda. Bavandimwe b'Islamu mwumve izo nema Allah subhanahu wa ta'ala abaragiye abantu. Allah kababwira ati mwifate izo nema nkaho muzikwiye, muzifite kubera iki? Al-Kaaba ngaho ni mumenye nyirayo ari wende Allah subhanahu wa ta'ala, mumugaragire. Iduwe Ibrahim alayhi salam, Ibrahim yazamuye ibiganza ari Imaka, ari amabuye, nta kintu na kimwe gihari, nta n'umuntu n'umwe uhatuye. Ibrahim afata umwana we Ismail agiye kumusiga Imaka, n'umugore we Hajar agiye kubasiga Imaka. Arangije azamura ibiganza aravuga ati Rabbi, ntuje umuryango wanjye hano hantu hatarangwa n'igiti, hatarangwa n'icyari cyo cyose. Ya Rabbi, ndabakuragije inzara ntizabice. Uwo ni Ibrahim alayhi salam. Uzabaha abaturanyi babagane, ubaha ibyiza, warzuquhum min athamarat, ubahe rizq la'allahum yashkurun, wenda bazagushimira. Uwo ni Ibrahim alayhi salam. Abageze Saudi Arabia muzagende mu birere, uzagende irebe ziri etage 6 za Jamarat structure nk'irihe kamiliyoni 2 z'abantu barimo no gutera amabuye. Ntawe uzari amabuye abantu batera haje kubera iduwe Ibrahim alayhi salam. N'ibihugu by'ibituranyi Allah subhanahu wa ta'ala bikikije kariya gace, Allah subhanahu wa ta'ala nawe arabiha mu rwego rwo kurinda umutekano w'iki wal-Kaaba. Bari abaturanye na Arabie Saoudite bazi ko nabo bafite biriya byiza kubera ko babikwiye. Nicyo cya kintu twari turimo kuvuga, babifite kubera ko bakikije kariya gace kugira ngo nabo batekane batazazana ibibazo hari. Allahu akbar. Bavandimwe b'Islam, wa in ta'uddu ni'matallahi, ushatse kubarura inema za Allah waba ari iki wasiga iki? Ibyo tutabona ko ari byo byinshi kandi noneho bitugaragarira tubana nabyo. Abantu bakicara gusa ngo burasirazuba bwo hagati bakagenda bakateza intambara kubera peteroli, ntibazi banga. Al-Kaaba, iri Al-Kaaba iri hari Middle East, kayeni kaba Middle East, itangazamakuru abantu muri za ministeri mu bigo mu biki byose ugasaga barahangayitse. Al-Kaaba batayizi. Allah timuhangayikishijwe n'iki? Mumenye ubukungu buri hariya murwanira, buri hariya kubera Al-Kaaba. Buriya bukungu bwa biriya bihugu buri hariya kubera inema ya Al-Kaaba. Nukuba abantu bataza agaciro kiriya nzu, bataza agaciro ka nyirayo wayiteretse hariya. Ibi byose biri kuvugwa hano bizababaho niyo byaba mu bihe bizaza hafi y'imperuka. So Imana subhanahu wa ta'ala iduye gukomeza kwimenya no kwiha agaciro kwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe b'Islamu,
inzara jundun min junudillahi subhanahu wa ta'ala. Inzara ni kimwe mu ngabo, abasirikare ni kimwe mu ngabo za Allah subhanahu wa ta'ala. Ingabo za Allah ni ikintu Allah ashobora kuguteza isaha iyo ari yose akakiguteza uko ashatse. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, ntawuzi ingabo za Allah uko zingana nuko zirwana n'izarizo usibye we. Inzara ni imwe mu ngabo za Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah muri Qur'an yagiye agaragaza inzara nk'igihano kuri bamwe mu bantu, ahandi akayigaragaza nk'ikigeragezo, ahandi akayigaragaza nk'impamvu, nk'ikintu gisanzwe, ariko mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yashatse ayikoresha nk'ingabo mu ngabo ze. Hamwe Allah subhanahu wa ta'ala yayikoresheje nk'igihano inzara. Ni hehe? Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri aya mu kanya nasomye, Allah aratanga urugero ku giturage cyari gitekanye gifite amafunguro n'umutekano, hanyuma igihe kiragira gihakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cyambika umwambaro w'inzara, aho inzara ikoreshejwe nk'iki? Nk'igihano. Wa imma ibtila'un wa imtihana, inzara Allah ashobora kuyikoresha nk'ikigeragezo, ikigeragezo kugira ngo arebe kwihangana kwawe, kugira ngo arebe ko ubizi neza ko Allah ari utanga amafunguro. Allah ati walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun. Allah ati abantu bo kwa Farao twabateje inzara imyaka myinshi, twabateje inzara imyaka myinshi. Wa naqsin min ath-thamarat, ibihingwa n'ubukungu biragenda birashira. La'allahum yadhakkarun, ari ikigeragezo kugira ngo turebe ko bari butekereze bakavuga bati wenda tugarukiye Allah ibi bintu yabidukuriraho hehe. Nanone muri Qur'an Allah katubwira ati wala nabluwannakum, tuzabagerageza bishay'in min al-khawf, tubateza umutekano muke, wal ju', icyakabiri niki? Inzara. Inzara ishobora kuba ikigeragezo. Munanibuke nanone amateka ya Yusufu alayhi salam, ubwo yarotoraga yasobanuriraga umwami inzozi yari yarose. Murabyibuka? Muzimo ibintu by'inzara y'imyaka 7 no kwezi imyaka 7. Inzara ahambere twabonye ko Allah ashobora kuyikoresha nk'igihano, aha kabiri ashobora kuyikoresha nk'ikigeragezo. Hanyuma inzara Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuyikoresha nk'iki? Nk'isomo. Ashobora kuyikoresha nk'isomo n'urugero kubemera Imana. Inzara y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inzara intumwa z'Imana zarasonzaga. Utazasonza nawe ugafata rwa ruhande ruri negatifu, utazasonza ugafata rwa ruhande ruri negatifu, ukaba ushobora guta idini. Uruhande ruri negatifu rurahari, rwabo Allah ashobora guteza inzara ari igihano, ariko wowe ushobora kugira inzara Allah arimo kukoza ibyaha, ushobora kugira inzara Allah arimo kukuvura mu mubiri wawe, ushobora kugira inzara Allah arimo kuguha isomo, ushobora kugira inzara Allah ashaka kugushyira mu mwanya yashizemo intumwa ze. Intumwa zarasonzaga abavandimwe b'Abayisilamu, n'abeza mu ntumwa bagasonza. Kubura riziki, kubwirirwa umunsi umwe iminsi 2, ntuzicare ngo uvuge ngo ubu ndi mu gihano, hari ibyo n'abana arakoreye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwibarurira ni byiza, ariko ugomba gutekereza positively, kuvuga uti n'intumwa z'Imana zarashonje. Hanyuma ikindi, intumwa z'Imana zarashonje ziranageragezwa. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ugeragezwa bingana n'idini yawe. Iyo ufite idini ikomeye, ibigeragezo nabyo biba ari byinshi. Ni ukuvuga ngo idini yawe yari 80%, ibigeragezo ubona nabyo biba ari 80%. Ugeragezwa bingana n'idini yawe. Hadithi ni kwivuga iyi idini yawe rijegaje gufite 10%, ugeragezwa bingana na kangahe? Ni 10%. Allah kavuga ati uyu nguyu ufite tauhid ingana ni 10%, inzara ishobora kumwica iminsi biragahita kufura. Umunsi najya gucuruza abona amafaranga.
Allahu akbar. Bavandimwe b'Islamu, twiga idini, dufite idini nziza, dufite idini isobanurira umuntu misiyo ye hano ku isi, kagutandukanya n'abantu birukanka inyuma y'isi. Ninde wayirukanse inyuma akayifata? umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع. nabonye intumwa y'Imana isonza igasonza ku buryo ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu, nitende rigenda gupfa, nitende ryapfuye bikagaragara ko yaribuze. ad-daqal nitende ryamaze either rishaje cyangwa se ry'ibihuhwe cyangwa se ryabaga atari rizima, yabaga ari kariti itari nziza y'itende. Nkuko umuntu yakubwira ngo biriya bishimbo baba batoranyije mu bindi babyita gute? Bijonjori. Nkuko umuntu yakubwira ati ku buryo yabaga nta n'ibijonjori by'ibishimbo ari bubone. Niryo iyi ad-daqal mu rurimi rw'icyarabu, kwitende. Sallallahu alayhi wasallam. Umunsi umwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi yakiriwe na Abu Huraira, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم منصب من إيمان ترك مرغور غايو فإذا هو بأبي بكر وعمر يجز كيرين برجايو يحسانغ أبو بكر نانده نا عمر بابا باي بانغه واتاتو فقال من إيمان ربابغيرتي بسانج بره يمرجانغو وايو ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة none musohowe n'iki mu mazu yanyu z'isaha? Abantu nzi ko batekanye bibereye mu ngo zabo z'isaha, mwe musotse saa 7 z'amanywa murajya saa 8 z'amanywa. qala baravuga bati akhrajana al-ju'u min buyutina walladhi ba'athaka bil haqq. Ni inzara ya Rasulullah. Woninde ni Abu Bakr nande na Umar babwira n'umwe y'Imana bati ni inzara idusoye mu mazu yacu, turakurahiriye kuri Allah ntitwakubisha n'umwe y'Imana. qali n'umwe y'Imana irabasubiza iti wa ana nanjye nimundebe gutya niyo nanjye nsohoye, walladhi nafsi biyadi, ndahiye kuri Allah nanjye ni inzara nsohoye mu nzu. la akhrajani alladhi akhrajakuma, iki nsohoye mu nzu nicyo namwe cyabasohoye. qumu, nimuze tugende mu nkurikire, nzi ibintu uko biba bimeze, tugende. faqamu ma'ahu, bakurikira n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فأتى رجلا من الأنصار, bagiye ku rugo, ntabwo ari bahuye, bagiye ku rugo rw'umwe mu bagabo b'abanyamadina. فإذا هو ليس في بيته, bageze mu rugo rw'uwo musore ntibahamusanga. فلما رأته المرأة, umugore w'uyu mugabo ababonye, قالت, arababwira ati مرحبا وأهلا, abahikaze. amaze kubaha ikaze, faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, n'umwe y'Imana iramubwira ibwira uyu mugore iti aina fulan, umugabo wawe ari he? qalat, umugore arasubiza ati dhahaba yasta'dhibu lana min alma, yagiye kutuzanira amazi yo kunywa, yagiye kutuzanira amazi. muri ako kanya uwo mugabo barahageze. fanadhara ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sahibihi, uyu mugabo yitegereza intumwa y'Imana ukuntu yari imeze kubera inzara, n'abagenzi bayo nabo bendaga kunogoka kubera inzara. thumma qala, aravuga ati, umugabo aravuga ati alhamdulillah ma ahadu al-yawma akramu ad-diyafa minni, ndashimira Allah, nta muntu kuri uyu munsi ugiye kwakira abashyitsi b'abanyacyubahiro nkanjye. mwumve ibyiza by'abasangirangendo b'intumwa y'Imana ku ntumwa. nta muntu nkanjye, nta muntu kuri uyu munsi ugiye kwakira abashyitsi b'icyubahiro nkanjye. fantalaq, umugabo yaragiye aragenda kwanza, arabanza abazanira isiniya iriho itende ry'amoko atandukanye, iryera hariya, iryera hariya, irituruka hehe, iryo ku giti iki n'iki, itende rigira amoko n'uburyohe bitandukanye. faqala kulu min hadha, arababwira ati muwe mwifata neza kuri ino siniya, ndaje mu kanya gatoya. hanyuma uburyo uyu mugabo yakiraga abashyitsi, intumwa y'Imana ihita imenya ko agiye kubaga ihene, agiye kubabagira iki? ihene. intumwa y'Imana iramubwira turamenye ntubage ya yindi yonsa. intumwa z'Imana nizo kwitondera.
urumva intumwa y'Imana iramubwira iti ntubage ya yindi yonsa, irabizi situation yose irayizi min khilal alwahy, kubera wahy ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Umugabo arajyana abaga ihene, amaze kubaga ihene arayibazanira, bazanira nyama zayo za zindi za mbere z'imishyuhira nk'uko umuntu yakuzanira ziriya zibanza zishavuba, bararya baranywa. Bamaze kunywa, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iribuka uko baje bameze n'abasangirangendo bawe bose bahaze, barishimye, bari inyama, bari itende, baranezerewe. Irababwira iti mutega amatwi mbabwire, wallazi nafsi biyadihi, ndahiye kuri Allah, la tusaluna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah, nimugire ngo birangiriya ku munsi umeruka Allah azabibabaza. Mwe musohotsi wanyu mushonje, murebe uburyo butangaje Allah bagaburiyemo, bizarangirira hose. Thumma la tusaluna yawma idhin 'ani an-na'im, inama dufite zose tuzazibazwa na Allah. Twese ninde Allah subhanahu wa ta'ala daha riziki mu buryo bwe. Allah azaduha, azatubaza ko naguhaye ibi, nkaguha ibi, nkaguha ibi, wowe wakoze iki? Bavandimwe b'Islam, murumva nimwe y'Imana iti ibi bintu muzabibazwa, tuzabibazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nicyo gikomeye twiga muri hadith nuko inzara igihe cyose tudakwiriye kuyifata negatively, ngo tuyifate nk'igihano, tuyifate nk'ibya n'ubukene muri rusange. Hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala biguha ari ukugerageza kugira ngo arebe uko witwara, unige unanamenye n'agaciro ka riziki iyo wayibonye. Ariko igikomeye umenye agaciro kandi kuriya uyitanga uyiguha ari wende Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma n'ikindi bavandimwe b'Islamu, mwige kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, mukore dukore, ufite icyo ashoboye gukora gikore, ufite icyo ashoboye kwiga gikore. Allah ubuzima bwacu yabushyize muri izi nzego tububonamo kuri hikma. Ntabwo abantu bose Allah yabagize abaherwe, ntabwo abantu bose Allah yabahaye amazu, hari abo yahaye ubushobozi bwo kubaka, abandi abaho bwo gukodesha. Ibyo byose ni riziki za nyagasani subhanahu wa ta'ala, zifite impamvu. Ariko noneho tumenye Allah, tumukunde, tumukuze, tumwiringire. Intumwa y'Imana iti law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, iyo muze kuba muzi neza Allah uwariwe, munanamwiringira ukuri ko kumwiringira, mumuha agaciro akwiye, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, mwari kuzajya murya nk'uko n'inyoni zirya hano ku isi kabisa. Nta muntu muri mwe, nta numwe bitabaho mu buzima bwa hano ku isi ukaba wicaye nta kintu na kimwe ufite, utananazi nuko ari bubigenze. Kabwira Allah subhanahu wa ta'ala, kamubwira uti Allah urabizi ko uyu munsi nta kuntu mfite, nta nuko nzi ko ndi bubigenze, nishize mu maboko yawe. Batora nk'adana ukajya gusara, ukabona umuyisilamu arakubwira ati bana tujyane hano hirya, abana sinshaka kugenda njyenyine. Allahu akbar. Umwe y'Imana bibaho n'abasangirangendo bayo, arababwira ati ntabwo byikoze, Allah ku munsi umeruka azabitubaza. Umuntu akaguhamagara akakubwira ati bana nakuboneye ikiraka, ngwino, ukagenda ukagikora, ugatahana amafaranga, ugatahana riziki, ntabwo byikoze. Allah subhanahu wa ta'ala rero atube bugufi mu gikuri, akomeze kutuyobora, akomeze kutwerekera. Hanyuma idini ya Islam ni idini yigisha gusangira, mu rwego rwo kugira ngo abantu riziki itiharirwa n'uruhande rumwe. Idini ya Islam yigisha gusangira. Allah subhanahu wa ta'ala tuzabibona muri tafsiri ya suratul Balad, falaqtahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, kugaburira umuntu ushonje. Buriya nta kintu cyiza nko kugaburira umuntu ushonje. By'akarusho akaba ari umuntu bikwiye, wenda wa muntu koko Allah akagushoboza kugaburira nka kuriya umusangirangendo n'umwe y'Imana yabaze ihene kugira ngo yakire intumwa y'Imana n'abasangirangendo bayo bashonje, birumvikana. Hanyuma muri hadith yakirwa na Abu Musa al-Ash'ari, intumwa y'Imana iratubwira iti at'imul ja'i'a, umuntu ashonje ujye umugaburira, musangire, muhe riziki. Wa'udul marid, usure umurwayi. Njya numva abayisilamu hano batanga inkunga yo gusura abarwayi. Buriya abatanga iriya nkunga, abushiru, nimwishimire ibyiza bya kiriya gikorwa, inkunga yo gusura abarwayi, kuko wowe yitanze iriya nkunga niyo utajyayo, bariya bajyayo
ibihembo ntabwo mugabana ahubwo murabinganya. Mwari mubizi ibyo bintu? Hadithi niko zivuga, man daha ila huda, ufashije umuntu gukora igikorwa cyiza kigakorwa, ibihembo mwese muhembwa kimwe, ntabwo ari ukugabana. Ijambo kugabana si ryo, mwese muhembwa bimwe. Rero intumwa iti at'imul ja'i'a, abashonje mubagaburire ni mubamenya, wa'udul marid, musure abarwayi, hanyuma mufashanye mu buzima bwa buri munsi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti ya ayyuhan nas, yemwe bantu, afshu salam, muhana amahoro, wa at'imu ta'am, musangire. Uyu muco turacyawufitira cyangwa twawucitseho? Muco waracitse. Abakuru hano hari ababyeyi, hari abasaza bakuru bari hano, barahari. Abasaza bakuru bari hano barabizi uyu muco, uruhare wagize mu kwamamaza no gukwirakwiza idini ya Islam mu myaka ya kera. Muco wo gusangira, muco wo gusangira, nta muntu n'umwe uhejwe. At'imu ta'am, musangire. Wasallu, musari nijoro, usala za nijoro na z'abantu bazicitseho, usibye tarawe gusa yonyine. Wanasu niyam, mu gihe abantu basinzira mwe mubyuke nijoro mukore tahajjudi. Tadkhuluna aljannata bisalam, muzinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala bisalam. Idini ya Islam, bavandimwe b'Islamu, muri politiki yayo nuko iyi dini yigisha abantu kurinda abandi inzara uko bishoboka kose. Mwabyumvishije? Noneho n'igikomeye, inyamaswa. Inyamaswa mwari mubizi ko kuzigaburira mu idini ya Islam ari itegeko, zikarindwa inzara. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti bainama rajulun yamshi, umugabo umwe yararimo kugenda, fashtadda alayhi al'atash, aza kuza kugira inyota ikabije, fanazala bi'ran, aza kuza kugira ahantu hasanga iriba. Abonye iriba amanuka hasi muri iryo riba, fashariba minha, aranywa amazi meza y'urubogobogo muri iryo riba. Thumma kharaja, arangije arasohoka muri iryo riba. Fa idha huwa bikalbin yalhath, akikizamuka muri iryo riba akubitana n'imbwa hejuru, nayo yari ifite inyota. Imbwa yari ifite inyota, yalhath, iri kwahagira. Yakulu thara min al'atash, irimo kurigata urwondo kubera inyota. Faqala, aravuga ati laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi, imbwa ifite inyota nk'iyo nari mfite mu kanya. Ni bangahe none habagitekereza gutya? Adafasha urubuye ngayitere, ni bande none habagitekereza gutya? Yabonye imbwa irimo kurigata urwondo, yibuka inyota yari afite uko ingana, aravuga ati iyi mbwa imeze nk'uko nari imeze. Arongera asubira mu iriba, yiyambura urukweto rwe rw'ingozi yari afite. Urukweto rw'ingozi yari afite, kuko ntago yari mu manuka yasinga azamura amazi arimo no kurira iriba. Urwo rukweto ruvomeramo amazi, ararwuzuza, arangije araruzamura hejuru, anywesha iriya mbwa, iranywa. Thumma raqiya, imbwa iranywa ishira inyota. Fashakara Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala biramushimisha cyane. Faghafara Allahu, Allah aramubwira ati kubera kino gikorwa ukoze, ibyaha byawe byose ndabikubabariye. Ukigendera ukayoberwa ibyabaye, kumva ikintu ukoze Allah yacyakiriye. Mwige gukora mwereka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi abantu bo bareba n'amacuri, hari igihe uri gukora ikintu cyiza abantu bakavuga bati ubu rero yigeze ko ari umuntu mwiza agagiye guhimbwa amazi. Abyumvishije, wibyo urabyihorera ugakora kubera nde? Allah subhanahu wa ta'ala. Muzayabona amatungo, imbwa. Hano n'urugero muri hadith, abantu hari ukuntu bajya bafata imbwa bakazifata, wenda ntizibe icyo bashaka, nyuma y'igihe bakazifata bakazitererana bakazijugunya, bakagira gutyo, ukabona imbwa abantu barayisonjesheje, yarashonje mu by'ukuri. Na riziki n'ibiryo abantu baba bafite bimennye mu bimoteri n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo idini ya Islam biriya ntibyemera, yemera ko n'inyamaswa zigomba kugirirwa iki? Impuhwe. Naam. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abasanyiranyendo barayibwira bati ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, ese mu byiza dukorera inyamaswa Allah azaduhemba? Ibyiza dukorera amatungo Allah azatugororera? No mu byiza dukorera inyamaswa tuzabihembwa, tuzabihemberwa?
intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irabasubiza iti fi kulli kabidin ratbatin ajr, muri buri kintu cyari cyo cyose kigihumeka umwuka w'abazima iyo ukigiriye neza urabihemberwa. Icyo ari cyo cyose ukakigirira neza urabihemberwa kandi urabigororerwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, iyi yari surati Quraysh, twayiganiriyeho ku bintu byinshi, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ubusabe nk'ubwasabwaga n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana yasabaga ubuhe busabe? Muri iyi surati Quraysh twaganiriye ku Bakurayshi ni bande, tuganira ku nema Allah yabahaye. Iyo nema nanubu iracyahari, impamvu yayo ikomeye ni iyihe? Na Al-Kaaba, ndetse twananabonye ko Allah yagize inema y'umugabane wose kugira ngo birusheho kwimakaza umutekano w'iki wa Al-Kaaba. Hanyuma tubona nanone muri tafsiri y'iyi surati Quraysh inzara, tubona n'inema y'umutekano. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu busabe yaravuga iti Allahumma inni a'udhu bika min al-ju', Allah ndagusabye undinde inzara. Undinde iki? Inzara. Noneho by'umwihariko inzara ya nijoro. Inzara ya ryari? Fa innahu bi'sa ad-daji', kuko nukuryama nabi kabisa, nukuryama nabi gushoboka. Wa a'udhu bika min al-khiyana, nanakwikinzeho ngo undinde ubugambanyi, kugambana cyangwa kugambanirwa. Ibi bintu ntibyari muri sunna z'intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana yasabaga Allah kubimurinda kubera ko ubugambanyi fa innaha bi'satil bitana, mbega ukuntu abanafikira ibyago. Iyi ni hadith y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ariko icyo twigamo ni iki? Nuko intumwa y'Imana yasabaga Allah kwirinda inzara. Mu bundi busabe intumwa y'Imana iti Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, Allah andinde ubuhakanyi ndetse anandinde iki n'ubukene n'inzara, ubwo byose biri kumwe. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri surati Quraysh. N'isomo ryacu ry'ubutaha tuzaganira kuri suratul Fil, aho Allah subhanahu wa ta'ala aganira ku mateka y'igitero cy'inzovu. Hanyuma tuzabona byinshi mu byabayeho mbere yo kuvuka kuri intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunanabone niyo hadithatul Fil, n'icyo gitero cy'inzovu n'uburyo Allah yarinze Al-Kaaba n'impamvu yabyo. Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze kuzahurira muri iri somo kuwa gatandatu ubutaha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.